Assalamualaikum hurmatly tuğanlar. Bugün biz Kökselek'in 88-жылғы досбалдарыбыз менен Кызыл Тогойдун 88-жылғы досбалдарыбыз ойнап атат. Бул видеолорду жөн эле көрүп койбосоң, лайк басып, башка бир тугандар менен бөлүшүңүздөр. Тыны 11 класстагыдай ойнойт экен. Дагы деле. Салынчы. Бuni байкабадым. Адына Заштага зорда жал. Бирөө сетке болуп калды. Tuysunlu. Oynaymış mı? Kazanmışlar. Bir komanda oynayıp bu. Айбекти нападашыга коюп койгула. Ассаз менен топ өрөт. Жакшы ойнойт экен, Жакшы ойношот экен. Şu koşaran kolunuzu atadın mı? Трос болуп калды. Бизге тийип кетпеди. Бай. Тихо, сүйлөбөй тур. Манакей биздин Мики Палбан центрге уруп койду.
Bir top kaldı mı? Mınакей туғандар, Көксеректің 88-тер мен Қызылтоғайдың 88-ci жылқылар ойнады. Екі партия ничья oldu. Üçüncü partiya ketadi туғандар. Жазқы сезонда, жайқы сезонда эми волейбол, футбол болот, Кудай буйрса. Биз спорт каналыбыздан шул волейбол жана спорт сүйгөн туғандарыбызга волейбол жана футбол оюндарын YouTube kanalımızdan жүктөп турабыз, Кудай буйрса. Мүмкүнчүлүк болушунча. Азыр мына Көксеректин 88-тери менен Кызылтоғойдун 88-тери ойнолгон. Бул оюндун максаты эмне десе, ушул 88-ci жылкылардын ынтымагын бириктирүү, ынтымакты бекемдөө. Бобу дозу жақсы шығып қалды. Ачко іштеп атады. Түзіксің. Бобка, молодец, Бобка.
Vovka. Qarab qo'yg'lar bolalar, qarab qo'yg'lar. Yaxshi o'yin ketyapti. Молодец, Вовка. Молодец. Tinchlik. Молодец bularlar, yaxshi o'ynadi. Vovka ham tuzuk. Jalanboy. Sen to'xtamish. Kaç. Olsayız onjeti. Молодец, Jalın. Sen tüzüksün, canaydın dost. Bir an konuştuk, çatak oldu. Monakey.
Oyun. Normalde. Aksalar. Ya çatak oldu. Balıkçı. Kaç. Bruce duruşu kara, Bruce. Mınakey tuğanlar Kökserek'tin 88'leri menen Kızıl Tokoy'un 88. жылкы ынтымак oyunumuzun жыйынтыгында Kökserek 88'ler жеңишке жетишти. 3-партияда. Молодец.